inzitizi ituma tudatera imbere iburaya baryuko ntegereza kuryuko ako shanta urabona video wampaye none singi ihura n'ikintu n'ibiganiro ndi cyo gitangaza kabisa abarundi mujya munshimuta oya nimuze uri gitangaza vraiment video umpaye nta ntihuriye ntegereje harabura abantu barindwi kugira ngo ntangire mbatemo harabura abantu bangahe 7 personnes kugira ngo manze mbatemo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe barumata abarundi mwe muracyafite urugendo rurerure none nabonye hano ejo bundi bari kubashishikariza kwibohoza abarundi muracyafite urugendo rurerure nimugira n'umutwe wa gisirikare nimugire umutwe wo kwibohora désolé muhaguruka abakobwa mwambara ikabutura mwambara imbutura mwamaze kugera nze kandi mashake kaje akantu mbashyiriyemo nubwo ntazi icyo bavuga maze nkabateremo nubwo oya kamaze nkoresha iyi audio yawe gato y'ubundi nze nangire na mukanya Polynésie dit, il président Félix Tshisekedi. Oui, la rencontre qui était en cours il y a encore une petite heure, selon un conseiller du président Félix Tshisekedi. C'est donc le premier chef d'État africain avec qui s'entretient Massad Boulos depuis sa récente nomination. Et ici, à la présidence, on estime que cela dénote un intérêt et ou une urgence de la situation. Massad Boulos n'est pas arrivé seul puisqu'il est accompagné de plusieurs sous-secrétaires d'État et du directeur national de la sécurité pour l'Afrique. Donc une délégation assez conséquente. Au programme de cette visite, nous sommes obligés de parler de la guerre, explique un proche du président Tshisekedi. La situation à l'Est est donc au cœur de l'entretien du chef de l'État avec les représentants américains. Mais il est aussi question de business, ajoute notre source. Il faut notamment évoquer le corridor de Lobito, ce projet porté par l'ancienne administration Biden qui prévoit la construction d'une ligne ferroviaire pour relier la Zambie à l'Atlantique via la RDC et l'Angola afin d'exporter les ressources minières. Mais tout va ensemble, nuance un proche du dossier, puisque ce genre de projet ne peut fonctionner qu'avec la sécurité. Une allusion au partenariat minier en discussion entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis pourraient apporter une aide à la sécurité en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le pays. Pauline Azidi en direct de Kinshasa, dans l'est du Congo, justement, au nord Kivu. Les rebelles de l'AFC M23 ne sont plus visibles depuis hier soir à Walikale Centre, le chef-lieu du territoire du même nom qu'ils occupaient depuis 2 semaines. Selon des témoignages recueillis par RFI, les premiers éléments des FARDC et des Wazalendo sont même arrivés sur place. Estras Dikoumana, que s'est-il passé ? Eh bien, Nicolas, selon un témoin sur place, le retrait des combattants de l'AFC M23 aurait débuté hier en direction de Goma, c'est plus à l'est de la RDC, sans qu'ils sachent exactement pourquoi ils étaient en train de se retirer de cette localité. Les habitants de Walikale Centre ont finalement constaté qu'aucun élément rebelle n'était plus visible aux principaux points qu'ils occupaient dans la cité dès hier soir. C'est à ce moment-là que les premiers soldats congolais accompagnés de Wazalendo sont arrivés. Ils ont été rejoints par d'autres éléments des FARDC ce matin. Pour le moment, une certaine confusion règne. Aucun officiel congolais ne s'est exprimé jusqu'ici pour revendiquer la reprise de cette cité charnière qui était tombée aux mains de l'AFC M23, appuyée par le Rwanda depuis le 19 mars dernier. Depuis 3 jours, des sources au sein du mouvement rebelle évoquaient un retrait imminent de Walikale Centre, présenté officiellement comme un geste de bonne volonté dans le cadre de négociations directes avec Kinshasa qui pourraient avoir lieu à Doha où les 2 parties étaient déjà représentées la semaine dernière. Mais selon d'autres sources, l'AFC M23 faisait également face à des difficultés de ravitaillement et subissait une pression militaire constante des FARDC appuyée par les milices Wazalendo. L'actualité au Burkina Faso, c'est la première. Are you ready?
nabonye hari ba banyamakuru bakorera kuri social media babyutse mu gitondo bavuga ngo Warikare yavuye mu mujye mureka ubwo bupozompo. Ntabwo Warikare yigeze ivamo. Ntabwo Warikare bayirasaniyemo. None se n'ubwa mbere mubonye M23 irekura ibice yafashe ikabirekura. Barabirekura buri munsi. Ntabwo bigeze baharwanira. Babirekuye barabirekura kama kawaida nk'ibisanzwe. Rova ndaje mbakubite ikintu bita ubwino. Ntabwo harwaniwe ntegereje kanze manze mbahereza aya majwi. Manze musharinga rwose ko mwe batanyitaba ndagirane. Ndashaka ngo izi rumors n'ibingiye muri kubona ngo n'ubu video buri gucicikana babyiniramo. Ntabwo bigeze barasanira muri Warikare bayivuyemo bakora withdrawing ngabingibi ni kama kawaida byabikora buri munsi mutakonde. Mwamaze kuhagera? How many you are there? Oya mwese gusaba ijambo. Ntabwo nshaka umuntu wese uri buze kugira ikintu ambwira ku bintu bya Kayina. Kayina Innocent mundeke abashaka kumenya ibya Kayina mujye kubibaza bya Ruhanga cyangwa mujye kubibaza Muhozi, mureke kumbaza ibya Kayina. Kayina yakoze umutwe yango simbizi. Kayina mujye kumubaza abagande bene wabo. Ntabwo ngiye ndi umugande. Nubundi yari yaraje ari yaturutse. Urafitanye isano n'abantu bo muri iyi turi natumuka suri yo yaje ava. Urumva? Musharinge space turaje turebe hari amakuru. Aya makuru yo muri Masisi y'imirwano iri muri Masisi mugende gake kuko ntabwo ndayakonfaminga. Ese kuri umuntu atari kunyitaba ndabigirane. Ese Teddy ntukiri Goma? Wagiye ugatunga kamera zawe ahantu bita Cyugi ukaduha amakuru y'iyo hasi. Ni gute tubura amakuru kandi uraho? So ntabwo Warikare uko bari kubabwira ntabwo ariko biri mugende gake. Mwende pole. Najua watu wengi walishante. Teddy ndaje nkwakire Kingdom muretse gato. Nabatu mina
mimi nakuwa kwa kidogo kwanza, kidogo ndaje amakuru ya mfarakara erega audience ya Godfather bigomba kumenya ibijya mbere, arandi makuru dukeneye atari muri Congo. Mupatiente kidogo. Jambo, habari za nchi. Sisi tungelikuwa si wote tuko na mawazo moja na mafikra moja, tungekuwa tushajua hii system ya hii vita. Reka audience kuyikina nyuma, ndabizi abantu ntibarahagera, baracyari inyuma, baracyarimo kuza. Bwana Teddy, aho hakurya ngo bimeze bite? Iyo hakurya wari kare ko turi kurebamo abagabo bameze nk'ingagi vipi? Ko ndeba amafoto atandukanye n'aya General Gacheri, byagenze bite? Una habari yoyote? Washaka amakuru yo muri Masisi cyangwa muri Walikare? None zo watubwira Masisi, turatubwira ya Walikare ko twaheruka ari M23 igeze Masisi gute? Walikare biri muri gahunda yuko kubera ko bari kuvuga ko babakubise bakabirukankana bakabanamo M23 mu bitubwire. Reka nze njye mu nkweto za aduyi. Propaganda bafite tobeti bango benza. So dusobanurire ku makuru ufite byifashe bite aho hakurya. Walikare M23 bayivuyemo bate? Ni ya gahunda bagomba kuzamo tariki 22 bavuyemo uyu munsi, tubwire dusobanurire, hanyuma noneho tujye Masisi. urumva Manje ukanyumva nkamanza nkabwereza headline ukumva ibyo nifuza kubwira. Bivuga ko Masisi abaturage batari kuva mu mazu bitewe n'imirwano y'imbunda ziremereye. Ibingibi byaba ari byo? Hanyuma noneho uhere Walikare, hanyuma tumanuke utuzani Masisi. bya Masisi urambwira Eneo uri kuvuga, ariko Walikare biri muri gahunda. Bavuye muri centre kandi byari mu masezerano, bavuyemo mu mutekano barayibasigira. Niba bagiye kubyina bajya kubyinira hahandi ngo bari icyo bakoze birabareba. Bavuye muri centre ntibavuye muri Walikare. Barabareba bariya batamba babareba, nta kibazo na kimwe kirimo, nta mirwano, bariya abantu ntibashobora kurwana na M23. Ariko hari yakira utuntu twari turi aho ngaho. Urebye n'abariya abantu ntabwo ari abantu bashobora no kurwana, nubwo basa n'abazarenda. So ibyo nta kibazo, byari muri gahunda. Byari muri gahunda. Donc nta kibazo kiri muri Walikare, biriya biri muri gahunda, bababishije baze kubyina muri ville. Sinzi ko yibuka byarabaye na Gicanga cyagiye kera, baje kubyinira kuri centre ya Gicanga, ariko nta kibazo na kimwe kirimo. Donc situation niyo ngiyo. Muri Masisi sinzi aho warumbwiye, ariko nakurebera nkakubwira mu kanya. Mugabo muri Masisi haracyariho urebye uzamuka uva nka za Karengera ugenda za Tongo, haracyariho ahantu bagiye kwihisha batorotse Goma. Haracyariho utuntu n'utudumbi dushobora gutera ibibazo n'abajya kwibinka n'abagira ibi na biriya. Ariko Masisi ni igihugu, Masisi ni nini cyane ku buryo kugira uzayikontrolinge uzayikuremo imbunda. Haracyarimo za Nyatura hirya no hino, kandi urebye no kuri social media, urebye ibyo bari kwandika ba Micombero, ba Justin Kabumba na bamwe n'abandi, urabona ko hari amahera yasubijwemo kugira abantu basubire guteza akavuyo. Donc ibyo bintu umuntu abwiza kubireba akagira analyse globale, ntabirebe ngo habaye iki habaye hariya. Ariko ibya Walikare byo ni muri gahunda, bavuyemo kugira ibiganiro bya Doha bishobore gukomeza. Byo muri Qatar byari bikenewe. Bariya nabo nibashaka kubyina bavuza ingoma tambe ndomboro birabareba. Byo muri Masisi n'utundi tubazo tukirimo tw'abanyatura bashaka gukomeza bibinka, ariko nabo nyene bazakubitwa. Ibintu nibyo nakubwira, ariko ndaverifya muri Masisi ndeba aho byabereye kugira ndakubwira aho baje bava. Urakoze cyane. Abantu reka maze sabe abantu bari kunyandikira bari kumpereza inkuru z'uko, ariko reka mbabazi, mubona ntazi gushaka amakuru cyane ku buryo ntashobora kumenya uburyo bavuyemo hariya, ariko iyo mfunguye space mba ngomba kubijyana gutya kugira ngo abantu baze tubone uko tuganira. Ntabwo ubyuka mu gitondo ngo uterure irazi wako nawe, cyangwa ngo nze nk'umuntu direct uri contre n'aba bantu bari kuvuga. No, space ndayizamura, umuntu haza mu bitekerezo by'ibingi baba basomye, hanyuma noneho bakaza kumenya ukuri. So
mureke kunyohereza ibyanditswe n'ibinyamakuru. Abantu muri kunyohereza link z'ibinyamakuru, ntabwo ngiyewe mbona amakuru arenze iby'ibinyamakuru, my friend, ku buryo ntashobora gutegereza. Ariko iyo nje ahangaha nambara ibirato by'abandi. So ni ukuvuga ngo nk'uko ubidusobanuriye bwana Teddy, muri Walikare bavuyemo nk'uko bisanzwe nk'ibyari muri gahunda. Tugarutse Walikare, ni ukuvuga ngo ntabwo haba abavuga ko muri Walikare habayemo kurasana ndetse harimo na mayiti z'amazarendo nyinshi. Ibi ni ibinyoma, nta ntambara yabaye muri Walikare. nta kintu na kimwe cyabaye. Aya mafoto y'ingabo y'abasoda ba Kongo bafite imbunda bafashe amadarapo, ibi ngibi ni ukwifotoza nk'uko bifotoreje muri Gicanga igihe yari kuraga Gicanga. Sinzi ko wibuke intambara ya Gicanga, yari intambara ya mbere yabaye, yaguyemo abarundi benshi igihe haba retroyasi, bakavamo abarundi bakareka abazarendo bakaza bagatamba. Harimo na Ntuze na Janvier Karahiri yaraje, umwe wa PSRS, mayimayi ya Karahiri, mayimayi ya PSRS. Nibi mwabonye na Ntuze na Gido nawe nyine sinzi yari mugabo nawe nyine hari ahantu yacokeye. Ibyo bakora bikora iyo umuntu asubiye inyuma akabaha umwanya. Byabaye ubwa mbere igihe M23 yemeye kugira ihe ikiwanja yase ize kuzibira, abarundi bareka binjira muri kiwanja. Binjiye muri kiwanja, haza mercenaire, haza mayimayi, haza FRDC, haza force speciale, cyagiye bakubita n'abazungu bagata imiduga bakiruka muri MONUSCO, bagasiga n'amadrone akiri mu varisi. Sinzi ko mwibuka amayimaje yakiriya gihe cyagiye hapfa aba ofisiye ba mbere b'abarundi. Ibyo ni bisanzwe yuko iyo batanze bavuze bati tugiye mu biganiro bagasubira inyuma, abandi baraza bagatamba. Ariko ni bisanzwe, it's previsible, ni kubyihorera babareba, kubera bagusigiye umujyi bakajya ku musozi ukajya gutama mu mujyi birakureba. Bakeneye kuza baraza, ariko nta mirwano iriho, nta kibazo kiriho. Bivuze ngo isaha yari yo yose ibiganiro bitagenze neza, M23 yakongera igafata Walikare. Bangirije bakatoteza abantu, bakica abantu, cyangwa bagatangira kurasa, basubije bavuye. Bari abantu bambaye batagira n'inkweto, ubona bagwana n'abayabahungu. Uravuze ngo babasha kurwana nabo? Ntibashobora, bariya ntabwo babasha kurwana, nta n'imbunda bagira, nta n'umushima nk'uko babyita, nta musima ngo bagira. Ibyo gutamba no kwifotoza bigashira ko ba Micombero n'abandi, ariko nta kibazo kiriho. Ikibazo cya Walikare cyari cy'ababirigi bari hirya, nicyo ntabwo ndakibonaho amakuru ahagije. Mugabo nabirigi bari hirya bari baje kuyisukamo, mugabo nabo nyine babonye isomo. Ariko bariya si abantu, bariya nta kibazo kirimo. Bari gutamba ntacyo bamara. Aba babirigi bakomeje kuvugwa muri Walikare, ko ububirigi bwavuze ko Walikare hariyo, cyangwa muri Kongo hariyo ababirigi 6 gusa. Abo 6 nibo babaye ikibazo cyane. Bararenga, ni benshi cyane. Benshi n'abaje ku uwanja wa mapigano barakubitwa. Hanyuma ibingiye bitandukaniye hehe n'aya makuru ya RFI? Nanumva kuzi igifaransa, utubwire umbwira aho bakuye aya makuru. RFI yavuze iki? Pauline Avidi, président Félix Tshisekedi. Oui, la rencontre qui était en cours il y a encore une petite heure, selon un conseiller du président Félix Tshisekedi. C'est donc le premier chef d'État africain avec qui s'entretient Massad Boulos depuis sa récente nomination. Et ici, à la présidence, on estime que cela dénote un intérêt et ou une urgence de la situation. Massad Boulos n'est pas arrivé seul, puisqu'il est accompagné de plusieurs sous-secrétaires d'État et du directeur national de la sécurité pour l'Afrique. Donc une délégation assez conséquente
conséquente. Au programme de cette visite, nous sommes obligés de parler de la guerre, explique un proche du président Tshisekedi. La situation à l'Est est donc au cœur de l'entretien du chef de l'État avec les représentants américains. Mais il est aussi question de business, ajoute notre source. Il faut notamment évoquer le corridor de Lobito, ce projet porté par l'ancienne administration Biden qui prévoit la construction d'une ligne ferroviaire pour relier la Zambie à l'Atlantique via la RDC et l'Angola afin d'exporter les ressources minières. Mais tout va ensemble, nuance un proche du dossier, puisque ce genre de projet ne peut fonctionner qu'avec la sécurité. Une allusion au partenariat minier en discussion entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis pourraient apporter une aide à la sécurité en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le pays. Pauline Azidi en direct de Kinshasa, dans l'est du Congo, justement. Au nord Kivu, les rebelles de l'AFC M23 ne sont plus visibles depuis hier soir à Walikale Centre, le chef-lieu du territoire du même nom qu'ils occupaient depuis 2 semaines. Selon des témoignages recueillis par RFI, les premiers éléments des FARDC et des Wazalendo sont même arrivés sur place. Estras Dikoumena, que s'est-il passé ? Eh bien, Nicolas, selon un témoin sur place, le retrait des combattants de l'AFC M23 aurait débuté hier en direction de Goma, c'est plus à l'est de la RDC, sans qu'ils sachent exactement pourquoi ils étaient en train de se retirer de cette localité. Les habitants de Walikale Centre ont finalement constaté qu'aucun élément rebelle n'était plus visible aux principaux points qu'ils occupaient dans la cité dès hier soir. C'est à ce moment-là que les premiers soldats congolais accompagnés de Wazalendo sont arrivés. Ils ont été rejoints par d'autres éléments des FARDC ce matin. Pour le moment, une certaine confusion règne. Aucun officiel congolais ne s'est exprimé jusqu'ici pour revendiquer la reprise de cette cité charnière qui était tombée aux mains de l'AFC M23, appuyée par le Rwanda depuis le 19 mars dernier. Depuis 3 jours, des sources au sein du mouvement rebelle évoquaient un retrait imminent de Walikale Centre, présenté officiellement comme un geste de bonne volonté dans le cadre de négociations directes avec Kinshasa qui pourraient avoir lieu à Doha où les 2 parties étaient déjà représentées la semaine dernière. Mais selon d'autres sources, l'AFC M23 faisait également face à des difficultés de ravitaillement et subissait une pression militaire constante des FARDC appuyée par les milices Wazalendo. L'actualité au Burkina Faso, c'est la première fois. Yes. Yeah. Ushaka nagusemurire. Yego. Oyo urumva baravuga Reka ibyabaye. ndebe abantu 350 bakeneye gusobanura ko abenshi nabize muri Vuzete kandi we wize muri Nusome. Ok. Oya urumva le retrait, urumva ari retrait bavuyemo kugira ngo ibiganiro le dialogue direct ishobore kubaho. Babwiye bati twereke ko mushobora gukora geste muve hariya kandi Walikale iri charnière mugabo bavuye muri centre ya Walikale ntibavuye muri Walikale muri ico cyose ibyo bavuga bya difficulté de ravitaillement n'ibindi bashaka bakabireka nta bari abasirikare nta ravitaillement bakenera bafite imvungure mu mifuka barabaho cyo ni cyambere cya kabiri abandi baje bari kubyina kuri social media nta kibazo byarabaye imbere kandi bashobora kubikora nibanga ibiganiro baziboneraho nicyo nakubwira cyonyine kiri essentiel ahangaha ahandi di speculation ibyo yaravuze batangiriyeho bavuga yuko haje uriya mutumwa mushasha wa Donald Trump yagiye Kinshasa ari muri tourne mu karere kugira aganire n'aba-autorité bose ikibazo cy'uko abanyamerika bari kurwana n'abashinwa muri Katanga kugira ngo barebe yuko bakwaka abashinwa ibirombe bya cobalt ni ikibazo wakorera space yose nibaza ko wahamagara oxygene nawe nibaza ko abizi ikintu agafasha kugira ngo umuntu asesengure mugabo ni ikindi kibazo intambara y'abanyamerika n'abashinwa ibya Katanga sa nk'ubyirengagije gato urumva tugaruke muri Walikale naho nyene nibyo nakubwiye urumva baba bishije bidugira ku musozi ase umuntu ari ku musozi nawe ukajya mu mujyi kubyina wakora iki riwe barakubise gusa bakakurikira umujyi ariko umuntu yagutanze ku musozi hejuru aba yakurangije nibyo maze kubona ahantu maze kujya kureba umuntu amaze kugutanga ku ma defense
ibindi uraza ukajya mu muhanda ashobora kugutora uba winjiye muri killing zone en fait agukenera agukuramo. twitege iki ni ugutegereza umunyamakuru twitege iki ibi biganiro bitagenze neza Walikale iravamo cyangwa ubwo yaravuyemo Walikale yaravuyemo barayizinguritse barayirenze intambara iri kubera hirya ntabwo iri kubera muri Walikale bamaze kuyikatinga zamani donc bariya barinjira baceza umuziki no kubareka ikizakenerwa ababizi ntabwo ndi muri komandoma ababizi bazabikora ariko urebye umuntu yagutanze ku musozi aba yakurangije ibyo mbona ibindi ni ibya politike ni negociation kugira ngo umuntu arebe ko abantu bakumvikana hama ibintu bigafata inzira. ibintu bikomeje kuba akasamutwe ku yandi magambo ibintu ntabwo byoroshye intambara ikomeje kuba intambara iyi niyo ntambara igiye nk'akanyamasyo kuva twabaho kuva twamenya ubwenge iyi niyo ntambara igiye buhoro buhoro cyane igenda icumbagira buriya baravuga ngo ibyihuse usanga bitagira umusaruro mwinshi iyi ntambara ko irimo ubushishozi bwinshi Teddy ni ukubera iki babyita initiative iyo umuntu bamutanze initiative ko nzi ko uri mukuru utari mutoya iyi ntambara iko nzi ko wagiye ukurikira intambara nyinshi ibi ngibi biraterwa n'iki kugira ngo iyi ntambara igende buhoro irimo gushishoza irimo kugenda buri kantu kose bagapayingaho attention why impamvu ni zibiri cyangwa zitatu babyita initiative en fait iyo umaze gufata initiative urumva aduyi baramuhenze ngo bagiye gukubita Uvira bamukubita Walikale yagiye ibumoso bamukubita iburyo ubu bavuyemo ashobora gukubitwa ahandi nazubara donc initiative aduyi umaze kumwirukansa akakwiruka inyuma ari we udesida ikiza kuba ariya ni decision yafashwe wowe ni udesida ukuntu intambara za kugenda atari aduyi adesida ukuntu intambara y'ubugenda ko yaduyi akwirukansa ni wa desida ukuntu akwirukansa ariko iyo umutanze ukamurusha ubwenge bakubita droite nawe agutegereje ya gauche akaza yiruka ya gauche agasanga bagiye ya droite nibyo biri kuba donc abantu nibagume calme ntibagire ubwoba donc aduyi atite urumva bakubise ikorosi ya aduyi n'abantu basimba umutima no ni ikorosi bakubise ya aduyi barinjiye barasohotse ntimugire ubwoba barabizi nawe arinjira arifotoza babyita initiative iyo maze kugira initiative kuri front line aduyi akwiruka inyuma donc aragukurikira ugakubita hariya akiruka hariya nawe ugakubita hariya akagaruka hariya agata umutwe hanyuma iyi ntambara rero reka tugaruke muri Masisi gatoya warumvuze ko ugiye kundebera Masisi ngo ibintu byabaye akasamutwe ntabyo ndabona ariko haracyarimo urumva hagati harimo muri Masisi hagati abantu muve muri DM ushaka kugira ikintu avuga azamuka avuga cyangwa bireke mumvire muri DM ndabanda biyamye ndabisabye mujye muri gakunsumba munyandika muri DM kandi mureke kumvangira space ngo ibya Kayina ibyo muri turimo gusa ntagiye baraka kuvanga niba ndibuze kubivugaho tubaza kubivugaho nyuma mureke kunzana munoze muri kunzana muri turi gute munakiri timamo mugeze muri turi gute komeza Teddy urumva ntabwo ndabona ndabiguha mu kanya ariko uzamuka unyuze ufate nk'umuhanda wa Kibumba uzamuka ujya Rucuru unyura mu ishyamba ry'ibirunga ishyamba ariko ry'inzitane haragiyemo harimo abantu haracyarimo Nyatura haracyarimo FDLR haracyarimo abantu bahungiyemo harabakubiswe bakubitirwa ruguru mugabo harabirukiyemo harabacitse ku icumu bakirindana kandi abo bantu bazokomeza iyo bashonje basubira muri Masisi bakajya kurushakisha ko bakwiba inka yo kurya bavuye mu kirunga oya ishyamba ry'ibirunga ibirunga biri kwishi donc icyo bita le parc ya Virunga ni nini hari iri kuri Nyiragongo
irimwo ingagi, hari ishamba ry'inzitane irimwo ubundi ibindi inyamaswa zindi, ariko ni rinini cyane, riri munsi yari uyibona neza uzamutse uva Tongo ugenda usubira muri Masisi ufata uriya muhanda, ukongera ukaribona uri za Bwiza riri hepfo, no bavayo hariho utuntu tuvayo tukiri mu ishamba tukaza bahora baza kwibinka bahungiyemo kubera batagishobora kuza gufata za Bwiza ya misozi yose irimo inka imeze neza, ahantu abantu babanye bahora bishyuza amafaranga y'inka ku kwezi, bakarya ibimasa, bakahora bajya ibimasa biberaho, ari FDLR itwara hariya, donc baracyarimo ibyo bibazo ntibizarangira ubu, bazajya bavamo basubira batera urutero shuma bagaruke, ariko nyuma nabo bizashira. Ariko sindabona igitero wambwiye, mbwira lokalite mbaze ndebe indabo cyabereye pembeni ya Masisi zone, centre cyane zone none sari centre na zone ntibiri hamwe, hari Masisi centre hakaba na Petit Masisi, ni twinshi cyane. Ndavuga Masisi centre, Masisi zone, Petit Masisi birashoboka ko bashobora kugira igitero nta Petit Masisi kuko tubwira Petit Masisi kuba ni kirorirwe, turavuga Petit Masisi zone za Rubaya. Oya nta kibazo, oya barabikemura. Iyo Rwanda yahabaye nicyo ndi kwibaza, nibiyo makuru. Reka ngire double check, reka mve ku murongo hama ndagaruka. Aha, aho ngaho nibyo dushaka. Ibiri kuvugwa kuko ngiye ndi kureba bashaka kugira ngo challenging ibinyamakuru biri kwandika baba bahubutse. Urabona ko abanyamakuru n'ubu ngubu abanyamakuru ngo turi kuvugana bagiye gushishimura banditse babonye topic kubera aya makuru kubera ibingibi turi kuvuga, wibaze nabasazi. Reka ngire bagiye kuvuga ngo amakuru inkuru simusiga kandi reference ari kwa Godfather. Yep. Nta kibazo, nta hantu namba bashobora kujya, ariko reka nkore double check, reka mve ku murongo hama ndagaruka. Ndagushimiye. Asante. Ni mumwe ku mazi. Kingdom urahari? Ita mugabo. Etwakaye ko numva idafunguka. Irahari. Abare amakuru yewe. Imana iravuga iki kuri iyi ntambara? Igivuga kabiri. Imana iratangaza iki kuri uru rugamba? Umukozi w'Imana. Iyo bibaza kenshi irakwihorera ivuga rimwe gusa. Aba bantu muri gusaba Mike ntayo mbaha. Ntabwo ndi bahe Mike, nta ntimukagira abana ntimukabana jyu. Wari kare yabaye ngo wari kare. Nariho bari abazarendo nimbara abazarendo bariho babyinira hariya kuri iriya rompwe. Intambara abantu barakina n'intambara batazi kabisa. Tshisekedi yarusha abana aba bazarendo. Barusha kabisa mu bintu batazi. Ego. Intambara barwanisha ubwinshi. Aha, ntabwo ari ubwinshi, uburo bwinshi ntibwenga umusururu. Iyi ni intambara irimo imibare myinshi cyane. Wari kare yavuyemo ntabwo bakirimo. Ntabwo biriya ni bisanzwe, biriya ni ngombwa, bafite strategy bishikirano bagomba gukorana, ya ni condition. Ese ubundi wibuke kuki bayifashe iriya minsi huti mbere yuko bajya icyo nico ahubwo bakagombye kwibaza why bafashe kariya gace vuba, bageze bababwira uko hari aho bagomba kuretira bakiretira bakavamo. N'ubu rero nico kiki n'ubundi bari mu bazajya mu biganiro ejo bundi ifu ko bagira ahantu bava
kugira ngo bicare kuri tebo. Erega intambara bayirwana, abantu bagomba kumenya ni bande bayirwana, intego yayo ni iyihe. Nico kintu wenda abantu benshi bamenye. Benshi ni ukubona hariya ngo barasanye, bafashe hariya, bavuye hariya. Irimo imibare miremire cyane, irimo politiki iri hayi. Kuva hariya ni imibare. Nta nubwo ari Walikale, ntabwo bavuye muri Walikale, bavuye hariya mu mujyi. Bifite message bitanga kuri table ku meza. Hari ubutumwa bavuye bari ngo iki? Ntabwo bayivuyemo yose Walikale. Bavuyemo he? Kandi nta nubwo arico bari babasabye yuko bava muri Walikale yose. Yego. Nuko bagomba kugira ahantu barekura. Kandi byatangajwe, abakeneye kubivuga hirya no hino byavuze uko bahavuye bonyine bahikuye. Bahavuye nijoro, nta wabarwanyije. Iyo rero niyo message yari ikenewe. Ntabwo nkumvishe neza. Mvuze nsubiremo, kuva muri Walikale hariya bari muri iriya ville, nimba ari ville sinzi kariya kagi. Tumwa bigombaga gutanga kandi bikavugwa hirya no hino, kuko ni ikimenyetso cyo kwicara kuri table. Yego. Misiri imbere. Byabaye nijoro, biravuzwe, amaradiyo yabivuze, aho ubutumwa bwari bukeneye kugera bwahageze. Yego. Ahasigaye rero biraza kubaha kwicara kuri table. Bicaye bari hariya mu nkengero yayo nta kibazo, ariko bagomba kugaragaza ko hari aho bavuye. Ibyo rero birasobanutse ndibaza, kuko kuva hari ukwikura ahantu warwanye ugahunga, hari no kuva muri ahantu ku mpamvu kanaka. Iyo rero ni impamvu ya politike, ntabwo ari impamvu yo kurasana. Ni impamvu irimo imibare. Impamvu yayo izamenyekana mu minsi iri imbere ku bantu, apana abantu bose. Nibaza ku bantu bicaye hariya kuri table bifite ico bisobanuye kinini. Nubwo ntekereza uko iriya table itazazana igisubizo kinini. Kubera itazazana igisubizo kinini? Kuko hari ibyo bazasaba, uriya mugabo byinshi ntazabyemera, kandi natabyemera nyine urumva bizaba bikomeye, kuko nawe hari ibyo bamusubwiye agomba kuzemera, kandi bisa n'ibimuremerereye we. Yaba ari kuri kote, yaba ayoboye mu yindi kote, apana kote ya M23, muri guverinoma bishobora kuzamuteza ikibazo mu gihe abyemeye. Kuko erego uyu mugabo afite ikibazo ahantu habiri. Mu by'ukuri afite opposition isa imubangamiye mu gihugu. Ku buryo n'abariya bari muri alliance bahuriye bari na parti ya IDPS, ibintu azemera yakwemera bikamumanura mu by'ukuri, bikamushira ahantu habi muri politike ye. Yego. Akaba rero nawe atagize ibyo rero atabyemeye, imishikirano ndaco, kuko baramushiraho pressure yuko agomba kwemera ibyo bintu. Rwigoma nashaka guhamagara, ambwiye ko ari mu nama ari buze kuboneka mu kanya. Singuciye mu ijambo se? Nta kibazo. Reka twumve Teti. Wiriwe natuzanira ayo mashasha azanye, aramanutsa orahari. Ntabwo ari maremare. Allô, Godfather, uranyumva? Oui. Yes, urumva, verification faite. Bon, tangiye kuri Walikale, ubundi bari bumvikanye yuko ico bita les actes de bonne volonté abantu biretira
mugabo ntibari bateguye ko bari abantu baza gukinda bavuga ngo bagize ibi na biriya. Iyo niyo situation iri actuelle, ariko baravuga bati nihagira umuntu agira icyo yonona cyangwa agatera akajagari cyangwa akangiza abana b'igihugu, baravuga bati ibizakurikira ntibazababaze. Icyo ni icya mbere, nicyo bemeye. Muri Masisi n'abantu bajya bava muri Sud Kivu, kubera Masisi centre iri hafi ya Sud en fait, bajya kugira utwo dutero shuma, kandi bari urumva urebye Masisi centre yegereye hepfo, umanuka. Ati hari abantu baza bakora, ariko hari umuntu umbwiye ati barabona yuko ari ibintu biri coordonné kugira ngo bangirize en fait ibiganiro bigiye kuba, atari ko nibakomeza bazibonera ko. Icyo bambwiye ati n'abantu bagenda gutera ariko tutagira ishingiro. Nibyo numvise, nibyo bambwiye bati mugabo uzakina n'umuriro azawuta. Abandi bari muri icyo bita acte de bonne volonté kugira ngo ibiganiro bishobore kuba, abantu bavugane, bagerageze kugabanya ibibazo. Nibyo nzi. haracyaribwo ubu FDLR, haracyaribwo ubu Wazalendo hirya no hino, mugabo ibyo bajya bita bagenda polipole. Hari Kongo ni nini buriya, ahantu bafite hangana u Rwanda, u Burundi n'Ububiligi bifatanye, ni ahantu hanini cyane. Ugenda polipole, bagenda batora umuti w'ikibazo à gauche à droite n'ahandi, kandi umuti bagiye ko nawe Uvira itaravamwo, harimo Abazalendo benshi, abanyagutumba n'abandi bose buzuyemo. Donc problème iracyari nini, mugabo bagenda batora igisubizo à gauche à droite. Mugabo barababona ntabwo bateye ibibazo bikomeye. Abishima n'abakina, ariko birumvikana yuko ubu basubiye kubona amafaranga yaba batwara cyangwa yaba batumye. Byari biri previsible, hazoba n'ibibazo no muri Goma, hazoba ibibazo no muri Bukavu, kubera ubu ntuzera mobile money niyasubira gukora, bazasubira gutera ushuma, mugabo bizagenda bigabanuka. Niko ndabibona muri analyse, mu busesenguzi bwanjye. Ngo mobile money ubu bagiye babandi bihishe mu mazu, babandi bafite imbunda bari mu mazu mu mijyi, bazajya babona ka mobile money, babwira ati genda mutere hariya, genda mwangirize hariya, kugira muvuge yuko ibintu bitagenda. ni ukuvuga ngo muri banga umutekano bwa transfer abantu hafashwe na M23 ni ubuhe uvuze uburyo bwo kugurana amafaranga ubu ngubu byifashe bite? Nk'abantu bashaka gukora transfer babigenza bate muri Goma n'ahantu ushobora kubona amafaranga kuri telefone, ushobora kuyabona kuyihe mirongo? Bon, na bicekinga nta rize yabyo ndakora, ariko amabira yo kuri telefone araboneka. Bashobora no kohereza na Western, ushobora no kwambuka ugatora amafaranga kuri banki Rubavu ukagaruka ko muhanda wuguruye. Yego. All right. Thank you so much Teddy. Ndumva ari ibyo. Abandi mushaka andi makuru, abantu muri kunyoherereza ibyo bintu, muze gusoma iri tangazo rya Kanyuka, riraza kubafasha ku bantu bashaka gusobanukirwa ibya Walikale muri gukomeza kwandika. Impamvu y'aka ga space kari quickly, ngenga ndashaka ka message kuri abanyamakuru bandika inkuru zidafite source, kandi mukazandika ziri contre n'ukuri. Na mbere yuko mwandika inkuru ni mukora reference, none se guturi umunyamakuru da followinga abavugizi bari mu ntambara, cyangwa nk'umuvugizi wa M23, umuvugizi wa AFC, kuki utamufollowinga ngo uvaneho reference y'amakuru, aho ukagenda ukandika ibivuye muri space cyangwa n'ahandi hantu ku mbuga nkoranyambaga, ugafatira n'amakuru ku mafoto? Ntabwo ariko bigenda. Muze gusoma. Nabikoraga nkana Teddy, no kubaza amakuru, kuko amakuru cyangwa itangazo ryashyizwe hanze na nani, tweet yashyizwe hanze na nani na Kanyuka, ririsobanura neza. Muze kwitegereza, kandi rimaze prepare amasaha 13 niba ntibeshye. So urumva ko bivuga neza. So iyo umuntu aje ngaha rero, ndaza nkakwifashisha kugira ngo habashe gusobanukirwa, abantu bisobanukirwe neza, ariko ni ibintu biri clear.
bagomba kumvikana cyangwa abantu bagomba kumva bakanabisobanukirwa. So ngayo nguko. Hari ikindi se? Ndumva ari ibyo. Hanyuma murebe iyi ntuzi maze iminota 3 iraho hejuru. Murebe itangazo rya Kanyuka rimaze combien de minutes murebe. Muri kurisoma ntabwo muri kurisoma. So ibirenze ibi ngibi n'amakuru arenze ya twende gazi ntabwo mfite byinshi byo kuvuga ahangaha. Impamvu ntari kugira ikintu mbabwira cyangwa tuvuga ku bintu bya Innocent Kanyuka he's doing nothing. Ntabwo nari namenya amakuru yose, nta na nimero ya Kanyuka nkigira, nani ya Kayina nkigira. Ndi gushaka nimero ya India Queen nivuganira nawe ku giti cye. Nimara kubona nimero ya India Queen, nta nimero ye mfite, nyuma yakore y'ubupozompo sinongeye kuvugana nawe. Nimara kubona nimero ya India Queen nibwo nzagira comment nshyira. Na ibingibi biri kwandika n'ibinyamakuru ngo yakoze umutwe ngo nini, ndaza kumenya amakuru ya India Queen maze kwivugana na nyir'ubwite. So ibyo muri turi n'aya makuru muri kuza kundunda ngo tuyavange n'ayanga nta kintu ndibuze kuyavugaho. Ariko nimara kuvugana nabo, nimara kubona nimero ya India Queen nkamuvugisha, amakuru nzazanga tuyatatura tubwire iby'umutwe we. Ibintu byo muri Kongo nakashakaje nakasa mutwe. Ya Queen yakoze umutwe yakoze umutwe w'inyeshyamba nawe. Ariko se Teddy wakoze umutwe nawe aho ngaho wenda ko wazagira gutyo ukabohora Burundi ukagenda ukawushyira nko mu kibira, kuko urumva niba nakayina yakoze umutwe se we urumva. Anyway, mugira umunsi mwiza. Ibya Kayina n'amakuru makeya mfite ntabwo nshaka kuyavugira no ku karubanda. Abashaka kumenya ibya Kayina n'iby'uyu mutwe n'abasirikare bawurimo, muzi ko na ntuza urimo. Ibya Kayina ni muzi, ni ukuri ko Imana Kayina yibereye i Kampala. Amakuru ari kungero nuko Innocent yibereye i Kampala. Rero bari kumbwira ngo ari mu shyamba, ndaje nimubabarire muzi ngiye kujya ku yindi platform. Teddy nagushimiye nabandi mwese kubandi. Ibi bintu birasekeje. Kayina bafashe umutwe barawukora bawushyira hariya, kandi Kayina amakuru nifite ngo ari kwirira igikomando, ngo ari kwirira igikomando i Kampala. So rero uburyo muri kumugeza muri turi n'umutwe agahita awudeklara ngiye biri kunshanga. Abantu ba hafi ba India Queen bari kumbwira ko yibereye na Tete ni kariti imwe muri Kampala. Aho nkibaza avuye na Tete uyu mutwe, kuko reka mbasomere urugero. Ubundi inkuru ya Kayina nk'ababashije kwandika, reka nyibasomere ukuntu yaje ivuga. Biravugwa ngo Colonel Kayina wahoze muri M23 yasubiye mu ishyamba. Colonel Innocent Kayina wahoze ari mu basirikare bakuru b'umutwe wa M23 yamaze gushinga undi mutwe ugamije kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Mu mpera z'ukwezi z'ukwa 2012 ubwo M23 yigaruriraga ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo umujyi wa Goma. Kayina ari mu basirikare bakuru bari bayoboye izo ingabo z'uyu mutwe. Muri 2013 ubwo M23 yirukanwaga igoma n'ingabo zirimo iza SADC na MONUSCO, uyu musirikare yahise ahungira muri Uganda. Oya, yahise ataha iwabo i Bugande. Yahise agenda i Bugande, ndetse mu kwezi kwa 11 2021 ubwo uriya mutwe wuburaga imirwano ari mu basirikare banze kuwiyungaho. Uyu mugabo mu kiganiro yigeze guha ibinyamakuru, ibingibi ni ukurondogora. Reka nsubire inyuma, reka nirukanke njye kuri iyi nkuru. Reka ibingibi byo kiri kuvuga ubusa. Okay, n'umutwe uyu mugabo yise Coalition Nationale pour la Libération du Congo,
CNRRC mu gihe igisirikare cyawo cyitwa Force Nationale pour la Libération du Congo FNRC. Itangazo uyu mutwe wasohoye ku minsi 30 ku itariki 30 y'ukwezi kwa gatatu 2025 ryerekana ko Colonel Innocent Kayina ari we mugaba mukuru w'ingabo za FNRC mu gihe umuvugizi wazo yitwa Majoro Kasereka Andrew. Uyu nguyu ni murumuna, uyu nguyu ashobora kuba ari murumuna wa Andrew Mwenda. Kongo bagiye kuyigabana, Kongo barayigabanya barahiye. Kongo barayigabanya, urumva. So ibi ngibi biri mu bikubiyemo hariya. Rero munyemerere abashaka kugira ikintu bavuga kuri Kayina muze tujye kuri Ntuza. Kayina ntabwo namuha valere yo kumuvugaho. Kayina Innocent ntabwo namutwikira, urumva, atantayemo. Kayina reka mufate nka Yabo. Kayina ntabwo namutwikira atantayemo. Kayina agomba kumanza akantamo ibintu biremereye ubundi nkamutwikira cano ikazamuka umutwe ukamenyekana. Innocent natantamo ntabwo ndi bumutwikire. Nashaka ko mutwikira azantemo ubundi mutwikire yaba kasamutwe nawe. Bitari ibyo ntabwo ndi bumutwikire. So ahangaha gahunda ni uko imeze. Tugomba kujya dutwikira imizi nk'abari gutwikira amacano ya YouTube. Kayina niba uri seriye wakoze umutwe ngana njye nka kasamutwe ndagutwikira. Ni munsange kuri TikTok, ni muze tujye kuri TikTok mbabwire ibya Kayina. Twagiye kuri TikTok, ngiye kubiva imuzi kandi ndahita nanamuhamagara kuri telefone. Ngiye guhita muhamagara kuri telefone nonaha. Sakeri reka kuza kugira ikintu mvuga ku bya Kayina hano. Muze tujye kuri TikTok, Kayina mutwikire, mpatwike. Urumva urahari Sakeri? Godfather Ntukoresha TikTok? ndayikoresha. Ndagusabye ngwino aya makuru ngwino tuyavugire hariya. Kayina Ndaje mu kanya. twaba tugiye kumupromoting. Yes, ariko na makuru kandi ntabwo yanyishyuye. Ariya na makuru ya Nyiringoma. Ariya na makuru ya Nyiringoma. Muze tujye kuri Nyiringoma niyo wahoze abitangaza kandi ngo aramushyigikiye. Nabonye andi makuru ava kuri iki kiragi. Nyiringoma uvuga utitira ngo ni ngugu, ariko uyu muntu reka nkubwize ukuri. Buri ikintu cyose ukoze pratique birakunda. Uzi ko Nyiringoma asigaye avuga atatitira, asigaye atondeka amagambo bigakunda, asigaye amekanye wenda akavuga ijambo rigahora ririkurikiyeho. Ntabwo akiri ikiragi nka mbere, gisigaye kivuga akavuga yarakize ariko ariya makuru ya Kayina ni ukubeshya. Nane ndaje mpabagare Kayina. Njyewe navuganye n'umuntu uri hariya aravuga ngo yibereye muri UG. Ndakubwiye ngo tujye kuri TikTok, ngiye kumwihamagarira, ngiye guhamagara Kayina, nimero ndayibonye muzi. Okay, we are